ngaturaken pujalan puji dumateng Kang Maha Suci Kang Maha Welas kelawan asih miwa para keruun duri mali lembik kepanggi mali mali nembe kepanggi mali kali seni kejawen asli Sandiwara Indra Putra pimpinan Rendra Mulyono Putra pelindung Bapak Letnan Toto Sugianto alamat sing cangkingan Kabupati Indramayu alamat sing cangkingan Kecamatan Kedokan Bunde Kabupaten Indramayu sedaya sami nyakseni cariosan lampaan dalu puniki ngaturaken malih seniman lan seniwati manunggale budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang kita seniman li bakal luntur seniwati tetep jaya lan abadi ngaturaken nami kagung pangapunten nyuwun jembar pangapura sekata kelapata Mugi Krisna maklum duyata maklum minggunya si panggonani lali luput lan salah melarang alam lahir yen kula kudus pikir ning segala laku lampahi yen ringan sama dijinjing yen berat sama dipikul silih asa silih asi junjang ayang pamikula dega-dege sampean minangka dadi soko gantine ya pan emani manar pamani singan nora sampean siji durian merah kambangan boleh dilihat di pinggang jangan boleh dilihat sesepuh sedaya Bapak tuan rumah Mbak Ira rangken melu nyawa si kadoan
urip sing utama silih asa silih asu silih asilan sesama sun besok mariang iman yen wonten grenaning sasi serangnya kembar limaning tangan gumaran siti sawiji tangan urip mung kejabai sun karo sampingan madya munggang swarga naraka sungkan leboni benjang belayan sampun akhiri zaman bapak tuan rumah nyonya prigel tuan rumah minangkane singanya seni ulah gebuk tali bangsa mama tuan rumah sareng nyonya prigel tuan rumah si mirengaken bapak amadi sareng ibu turine kedi sampun ngelamun rokok cendak pembuangan teges senang ngomong si dingin teges senang ngomong si dingin jamur munut Indra Putra sedalu dikian dilawani piring abang sing panjuna laya-laya sing ketepian kitiranan dhuwur gunung nuwuhi Nagasari pikiran sok gawe bingung sesepuh ora ilang kelawan prati Budilakan sari waktu bala pesalakan hari jodoh si kena hari sing dijalu aja belang Bapak Adi Bapak Mahdi minangkani Bapak tuan rumah sing ditembangi Sarati Ibu Turi yang belas manang di selawas mempederingan jaitun kembangnya kuning ya pak yen ketuma balik ke mani ora lali sesepuh tumariti sekeding mamaku tumariti sekeding kembali rene-rene melu nyawang sing kadoan suka kelambu tulan jani Putra wangi kepala bayi kuwi bakalan sekarukir gambar
batu kue lapisan kaya kaca magal aki muki alon-alon kaliwaton bagian alon asal lakon gunung sari tengah tani kedung bunder pinawuang reparani ora wani pikir kada ora karuan sang kurian maka awanan oyong bangkong komber nyambut buah-buah bunyi yo mas aku melu yo mas aku melu wis lawas nepingku panggi oyong bangkong komber nyambut buah-buah bunyi. Terlebih dahulu kami pun mengawali dengan ucapan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersirat pujian rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala siraman dan limpahan topik serta hidayahnya yang mana telah tercurahkan kepada kita sekalian obatnya dan yang sempat kita rasakan kini getar tali kasih sayangnya lewat sifatnya yang maha rahman dan rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Luapan kegembiraan ini pun kami bagikan kepada yang terhormat Bapak Sebul Al-Buka beserta segenap panitianya yang mana telah memberikan servis, konsumsi dan penyediaan akomodasi yang begitu memuaskan. Meski demikian, dari kami segenap kru beserta dapat memberikan sumbangsi dalam bentuk apapun, namun insya Allah di dalam doa resunya kami berharap semoga upayanya akan sukses saja. Dan kami pun mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Bapak Kubu beserta rekan berangkatnya, Bapak Muspika Kecamatan beserta instansi terkait lainnya yang mana telah memberikan aklamasi dan stimulasi sehingga di kesempatan siang hingga malam hari ini terciptalah oper kompensasi live show Si Jantan Gagah Berani Indra Putra secara Primas Interverse. Dan di sela-sela aktivitas Anda kami pun menginformasikan kembali di dalam meniti periode tahun 2018 ini Indra Putra masih tetap eksis, yang mana di bawah pimpinan yang terhormat Den Anom Rendra Kusuma Mulyono Putra sebagai penasehat sekaligus sebagai pelindung Bapak Letnan Toto Sugianto. Indra Putra bersanggar dan dioperasikan di Wismanya Desa Canggingan, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Kota Mulia Asri, Indra Mayu Remaja. Baiklah hadirin, kini tibalah saatnya kami pun mengajak Anda
untuk memproyeksikan ruang pandang kita ke hamparan konfigurasi panggung 4 persegi panjang, si jantan gagah berani Indra Putra sandiwarane Wong Cangkingan. Kita buka saja bersama-sama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kepiran sing ketebian, kepiran sing ketebian nyaman, sing ketebian.
srengenge kembar lima lintang ali umare siti suwiji nauri mati yaman mati munggah suwarga naraka sungkan leboni Anggurarang pinyulaman Yujangan masa urungan Oyang izin sakit langit badan siji adik kapiran alon-alon bagi nalon asa kelakon yang mas wis lawan sunaran jamu barang jamu kodong maniren wis lawan nembe ketemu adi pikiran lirik anburema wong sumliwi tak ijo raya-raya yo mas aku ni melu alon-alon bagina badan siji yo mas dadi kapiran tanggurara inulaman dirunjang masa urungan duh ngeling-ngeling mangka eling aman mumpung di dunia renone bengi wis ngaji tekani janji kaudaimu Putri Ayu Indra Putra pantes luwes bisa wangi Jalan sutra irmanda wong ayu katon gumali wong deno katon ing mata tanpa nyandang warna rupa ketenger mangsa urungan nek yayaan ketenger mangsa urungan
bakal sirna bapak mamadi seumur bakal sirna jagung-jagung bakarane pangergetan dipakoni sing ditembangi mama mahadi minangkane mimituri ora lali sareng Bunda Aryati Gedi sing lagi ana ning luar negeri Bunda Aryati ora lali sareng Kang Rantani Gedi Kang Rantani sing ditembangi Kang Carmadi masih ngormati Kang Carmadi sing ngormati ora lali sareng Mama Darwan sareng Mama Munawi Gedi Mama Munawi karang kendal kalimu ngajar kenal nek ketemu Mama Darwan ulah kisi ulah debut tali bangsu nok yayan sekarang mami yayane Gedi ora lali papa yayane Gedi pinangkane bos abase ora lali papa anggine Gedi Keding Mama Carmadi mande bakanake keding ora lali sareng jimprate keding Kang Rantani sareng Kang Carmadi keding Kang Rantani sing ditembangi Kang Carmadi sing bayari Mama Darwan sing mirengaken Mama Munawi singaseni Gunung Sari tengah tanah Kedung Bunde Pinauan arep marani ora wani Mama Darwan pikir keder Kang Carmadi pikir keder beli karuan godhong murad sing ngepangi hayang gagal kok nyawane sandiwara Indra Putra pimpinane Rendra Mulyono Putra pelindunge Bapak Letnan Toto Sugiyanto Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu Sedaya saminyak seni Andura ramping ramen dirunjang mangsa urung asem menong tua tangguh beli kuat tenang jalukan bisa ngucap ning batin gawe penasaran bisa seceputnya maritim layung sore padang enggi katon bae sekloyonge segelewang godhonge pari papai anggi mami anggi singanan taiwa Rendra singanani Singapura mami anggine Gedi papae
apine kedi mami ebi sing duwe lapangan cangkingan ojo korek ni belumbang nok yaya wong siji di patung-patung Bismillahirrahmanirrahim. Miti muji marang Gusti Allah ingkang tur welas kelawan asih Illahir Rabbul Izzati ingkang nyukani dumateng sekabehing manusia datang bumi pertiwi
uga ndadosaken khalifah rasuli sarta netepaken agama Islam ingkang sejati. Mulyaneng tiwara sabda neng pandita kasebut uga kaucap manunggale lingkar persada sontuhan nurani rempung ing sandi sang gejolak gapuraneng praja si jantan gagah berani Indra Putra. Dalu niki badhe ambak takaken senunggaling cerita goresaneng para pujangga kang sampun ketulis dening tinta mutiara uga ndadosaken lembaran sejarah serta cerita niki sampun diolah lan diubah dumateng sang sutradara Indra Putra ingkang judulipun Misteri Pusaka Pekandangan dalam episode Asal Usul Tasik Malaya. Misteri Pusaka Pekandangan dalam episode Asal Usul Tasik Malaya. Cerita ini sengaja kami gali dan kami ambil dari cerita Babat Tanah Jawa pada ratusan tahun yang telah silam. Hasil kreasi dan imajinasi para pujangga zaman kuno, namun digubah kembali oleh sang sutradara handal Indra Putra, yakni Mama Rehan. Di dalam cerita ini pula diwarnai cita-cita dan cinta dua orang anak manusia. Sejak Nabi Adam alaihi salam bumi selalu dipijak. Lautan membentang luas sang Bagaskara menyinari dunia fana. Rembulan dan bintang gemilang di cakrawala. Itulah merupakan sumber daya alam yang berpotensi. Namun kadangkala manusianya tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada sang penciptanya, selalu memotong kompas jalan lintas ingin cepat kaya, sehingga menghalalkan segala cara. Dunia semakin tua, namun manusianya semakin rakus terhadap harta. Kejahatan semakin menjadi-jadi, kekejaman semakin merajalela.
korupsi, kolusi, dan nepotisme, penjarahan, penggarongan, dan pemerkosaan, sehingga terjadi suatu peristiwa pertumpahan darah. Jeritan anak yatim piatu kehilangan ibu dan bapaknya, cucuran air mata si janda kehilangan suaminya, tetesan darah di bumi pertiwi, mayat-mayat tak berdosa bergelimpangan, bangunan tinggi mencakar langit hancur lebur, tinggallah puing-puing berserakan. Di tengah-tengah bergejolaknya peperangan, kezaliman, dan kemungkaran, muncullah Satria Pilih Tanding yang akan menegakkan panji kebenaran di atas keadilan. Suro Diro Jaya Ningrat lebur dening Pahastuti. Demikianlah sekelumit cerita ringkas. Namun sebelumnya kami atas nama seniman dan seniwati Indra Putra mohon maaf yang seagung-agungnya apabila ada tutur kata yang kurang teratur, baik sindir yang kurang terukir. Maklum kita adalah manusia, tidak lepas dari salah, alfa, dan dosa. Dan cerita ini sengaja kami kirimkan buat rekan-rekan sobat kaula muda-mudi Tumaritis yang tercinta. Bila khusus cerita ini kami kirimkan buat Mimi Emadan wong muncul Lanuga nang Afan sing gue Malaysia, semoga terhibur bersama Indra Putra. Akhirnya kami atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menonton, selamat menikmati bersama yang tercinta. Indra Putra di malam yang berbahagia ini akan menyuguhkan cerita kolosal yang bergengsi dengan judul kalimatnya Misteri Pusaka Pekandangan dalam episode Asal Usul Tasik Malaya. Ketebiak gaya krungu makanya beli tanggura pinilame dirinjame sawur Dua-duala medang kabulan ya aku remeng-remeng bakalin mendung si mendung bakalin udan meletik ning geganawiyati pengen luruh kebebasan meneh bakal kedubung karena menusa kacang lupa karo kulite mikirin nasibin badan mulane tak kunci dilali-lali angger bae ora lani
pandangan. Dilalipur ora kelipur tambah lawas jadi kelingan tambah lawas jadi kemutan tukang edo kang edo wong wong sing ditembangi sing Edo dewek sing ngormati wong wangu ora lali kang rantanine geding sareng kang termadi mama darwan minyak kesingiraken mama nurani bi kang yakseni bapak tuan rumah bapak Mahadi Mimi Turi Bunda Aryatine keding ora lali sareng mamaku tumariti sekeding sareng ibuku ne keding mama ulis mama loreng mama bumi mama bakal mama kliwon keding mamaku tunggang jati pesarean kang edo panyandang warna rupa ketenger mangsa urung pepe yudi mangsa urung gunung sari teratani nunggu derpi lawan arep marani sunorawan pikir keder beli karuan mamaku sampun tulan tunggak jati mapesarean tumpaknya kena warna rupa ibuku kedengar mangsa hurungan jangan suka makan ketimun ketimun itu banyak getahnya jangan suka duduk melamun melamun rusak badani papai kari lang lolong matamu nangan sekejap beli bisa ngucap aduh sesepuh karang tumariti panjang kali pemayangan gawe keder ni pikiran gawe ewan panggali tiraning dhuwur gunung wiwit tenaga sari pikir kula mana tuan rumah sok gawe doa lagi cilik sama gedang sumedot rasane hati Pepe Yudi Pepe Anggi sumedot mah rasane
pamikiran rasakan sedang pribadi aku medang kebulan setelah lolos aku saking pekandangan Panas paribara aduh ampun sambatan ini sobat tulunge Kang Edo wiwitan kang gede akayomi kegodongan kumlawean kau makhluk jin setan dan yang berkayangan sileman tak sawang dening pianggaku Siriwang Cibak jadi tulis sekawan janji ada di Jawa minggat ya wisora kena ora kena madin nganti rasakan pembuahan rasakan tak sawangnya pada sedek aku juga rasakan bunga tapi dibalik kesenangan anak ang terselit marang batinnya Bapaknya Angel sini temeni Bapaknya Angel dewe si ngormati mandat teman geger andere masyarakat tangane pekandangan bunggan apa kau lantaran kelawan bokat beli semono tuh Dermayu durarang penyelamat Bapaknya Angel Kang Edo birunya sahurunga Siriwang Cibak jadiri sanalika bawa uju menang marang pekandangan rasaan beli betah rasaan utak tening pemikiran yang bunggan temen biasanya aku ning tiap Jumat rasa seneng aku yen wis anak ambune kemenyan tapi saiki aja maning ngampune kemenyane senajan ditilik juga orang wah apakah inana paribasana kacang lupa karo kulite ora inget kelawan sanalika bengen Mama tuan rumah ibu tuan rumah sarang mamaku ibuku Mama Lura Mama Ulis Kangur pagi tapi justru ning kene aku lolos pekandangan bakal gawe perhitungan kelawan pemimpin Pangeran Dharma saliramu gawe kaniaya kelawan masyarakat Dermayu Bapaknya Angel sarang Kang Edo jare emang jareku saja Dermayu bakal tak jungkulakan gelagalang-lange Dermayu bakal tak hikis habis kelawan mung priben bae caran mung priben bae akale sengajane aku gawe perhitungan kelawan pemimpin Pangeran Dharma Mamaku sudiran Mamaku wong karang tumaritis ngaturaken matur kesuwun
aku ketemu ning pikiran, aku rasakan kelingan sanalika mau aku ning pekandangan dua di batu iwal serangkane aku mengkokang dari batur Enjeng ngaturaken kesuwun sang sareng mamaku sudire wong sing paling emen sayang. ya justru ning kene serangkat tersebut bakal tak unggah marang aku, bakal tak gawe rakalan dayane aku. Norelene serang Mama Bayu yang gede. Mama Bayu, mamaku sudire gede. Serang pandane Angel gede. Ibuku, bapakku kesuwun sange. Lebakin kesempatan aku bakal tadi balas dendam kelawan wong Dermayu. Pangeran Dharma yen bener-bener saliramu wong kuas itu siapa sejatinya justru aku harus gawe perhitungan kelawan saliramu. Aku pengen ngetes ketambahan imanira serangka aku harus jaluk gawe kelawan saliramu sing sengaja nih saliramu bakal tak cinta dening priyangga. Apapun sing terjadi, apapun sing bakal dumadi, justru aku jaluk kekuatan. Hajiku segoro gede, lau gede, mustiku gede, halas gede, gunung gede, samut gede. Aduh, apa mandi ilmune ya lebakin bakal tak Kasuwun Gusti, kasuwun, terima kasih matur kasuwun. Gagayang bayawa Papayoja kelingan belinol bakawis kelingan kita bakinol Wong tumaritis kelingan jenate Salmin. Kita kelingan jenat bakawis mengkeden. Aduh nom-noman Timbalan Gusti. Gusti, ulang ucapakan matur kesuwun. Terima kasih matur kesuwun. Ulang dicipta dari menusakan sempurna. Matur kesuwun Gusti. Seneng ya. Ya, seneng. Bunga ya saliramu. Bunga aku deh.
sanalika wujude serangka sehingga kita dening aku senang ya. Seneng aku Gusti, tapi kaya aku ki kurang seneng, kaya aku kurang bunga. Sewise aku den cipta dari manusia kang sempurna Gusti, kulane jaluk aran Gusti. Jaluk aran aku deh. Wah bener temen, manusia urip ning alam dunia kudu duweni aran. Bener Gusti. Cumponi segala penjalukane Sing bagus Gusti. Odin dina makin ke dina Rebo Cisalah dina Rebo bakar Rebo malam Sabtu Kaya papayot orolok urudina. Helingan semono wanda nom-nomane kang bagus rupane gantenge priben lamun silak tak arani kartiem. Aja gak Gusti kun marang wadon kuno. Aja gak Gusti arane sing bagus ka Gusti. Mong Ya Gusti. wah kok dingin dina Rebo priben sesuai kelawan wandane wonge gede perkasa atone lamun tak harani ki ajar buntu Ki ajar buntu aran kula. Kasuhun Gusti, terima kasih Gusti. Ana maning Gusti. aku temen jaluk Suwise kula den arani Ki ajar buntu aran kula. Tentune kula pengen duwe wilayah, tentune kula pengen duwe daerah, pengen duwe kekuasaan Gusti. tadi pengen duwe kekuasaan Ya. konon wah untuk sawangan dening saliramu Ya. nganti wit-witan kang gede kayome Bener. kegodongan aku melawean paribasane godong siji bangsane kuryang siji Konon. sawang saliramu samene alas katone ruwet Ki alas Gusti ya. sawang Hari alas ku sejen karo alasan kuno Gusti. sejen Hari alasan ruwet karo ruwet enak. Sejen karo alas. Hari alas maruwet kuruwet ngampret. Genahe satuan, genahe kan ganas Gusti. samene ruwet ngamperde tapi tak sawang dening aku resik cung Resik apa itu Gusti? pengen berwartine resik Ya. bersih Dadi resikku bersih. bersih cung Terus yen mengko dadi wilayah atau dadi daerah aranana daerah Tasik. alasan wong pinter sampean. Gusti, Priwen ayak-ayak warane kurang dawa kuno Gusti. kurang Piye lamun tak tambahi ning aku Ki ajar buntu Gusti. Priwen nambayane apa Jaring basane sampean wujud rupane pusaka, sampean kelaya-laya teka ning alasin. Jadi lamun tak embel-embeli gurine, sampean ngarani Malaya. Tak Tasik. Tak arani Malaya Gusti. bener ucap lan pangandikan dia sanalika bengen aku cuma nang marang pekandangan sehingga menusi pekandangan paribasane pikiran sing ora karuan sehingga aku ora ketemu kelawan siapa bae artine kelaya-laya konon bener tadi ditambahi Malaya Ya Gusti. tadi diarani Tasik Malaya Tasik Malaya. bener Mono gak maaf, mono gak punten. Dadi sampean nyipta kula dadi manusia kang sempurna keduweni maksud lan tujuan apa? Aja selendang sinaloka. Dagi ngomong terang-terangan cemblong lawan aku Ki ajar buntu Gusti. tadi pengen berpermasalahan kono Ya. buntu Imbalan. dia berua marang awakmu sing sengaja aku lagi duweni dendam aku lagi duweni dendam
lagi dendam karo sapa, lagi dendam kelawan wong endi kono Gusti? Iwal dendam aku kelawan pemimpin Dermayu Pangeran Dharma. Pucuk pimpinan dalam Dermayu Pangeran Dharma kang kagelar. Ayo, justru saliramu bakal terjaluk rewang gawene. Dermayu gawen Karangabang, Dermayu ubrak abrakan marang saliramu Kiajar Puntu. Gusti, jadi sampean lagi dendam kesubat kawan pucuk pimpinan dalam Dermayu. Jumlahnya kita wong loro, sedangkan para kolmak-kolmak dalam Dermayu jumlah ribuan. Mula ing semono tulung Gusti, ulan jaluk batur, ulan jaluk bal, senantiasa amber kuat. Aku lawan pasukanku sing kasih Malaya Gusti. Tadi sirana kurang kekuatan. Kurang kekuatan lamun aku kawan sampit kang jumeneng anak ing Tasikmalaya. Jaluk bantuan ya. Bener. Butuh Timbalan. yenugane mengkonon saliramu yaken alasin segala kabe bangsane kuryang jin setan satuan. Ayo sok metu. Tutas jauh pangandika Gusti. Meneng ning kene. Ayo, kamu tua sih. Gusti, sawangan Gusti. Satuan pirang-pirang jumlah. Anak macan ning wujude, anak irik ning wujude, anak singa ning wujude, randong sandang alat. Anak majid lagi tandang kata kiri Gusti. Selat kembali. Ya Gusti. Ya. Untuk Timbalan. sawangan marang saliramu. Lebak ini aku harus membuktikan segala kesaktian aku. Ayo Gusti, buktikan di hadapan aku Kiajar Puntu Gusti. Anak uang, anak uang, Satuane ana sing cangkem ngebulu ketik Gusti. Lengan sawangan Gusti sing maune bangsa yang sakine berupa wujud jadi manusia kang sempurna tapi yang disayang Gusti. Apa balik? Sewise jadi manusia sawangan badannya kayak robot boro-boro bisa goyang-goyang masih bisa apa Gusti. Wah, bener temen. Wah, katon. Aduh. Ya, untuk Timbalan Gusti. yenugane mengkonon aku gak pengen membuktikan sing terakhir kesaktian aku. Hampir bisa lunga-lunga Gusti. Wah. Ayo pada lunga-lunga. Macan, rengge, gajah, banteng pada bisa lunga-lunga. Ih, satuan majid masih bleger be. Gusti, sisi maning Gusti. Apa maning? Anak yang sing raya orang tua Gusti. Orang keduman ilmu ya. Orang keduman ilmu lebakun ko Gusti. Keliwat. Keliwat Gusti. Wah. Ih. Sampean lagi apa? Wedi. Cih. Mudin. Matanya kedeng. Waduh.
wadon ya. Wadon Gusti. Kuntilanak lagi dangdan tak giring Gusti. Ah, dia makan. Ih, kayak bapaknya oh jari balik kayak konon. Enak. Aduh, nih ya Gusti. Enakan kanggo dolanan. Wah, Gusti seneng payan dengan imprag-impragan. Wah, ayo. Oh. Mau nih cuman mancleng-mancleng gak di wong. Wah, Bocah kuwi. Gusti, iwin. semono dadi manusia ganteng-gantenge, jadi manusia kasep-kasepe, langka suarane Gusti. Ora bisa ngomong. Ora bisa ngomong. Waya maka makan tokan ibune. Sampeyan kentokan ilmune. Tokan Wis minggir, kula sing tugaken. Mendak. Mendak. Cangkeme mangap sing ngambak. Dilek. Terus kemuyuk. Matur kesuwun Gusti. Wis pada kemuyune. Mendak. Dodok. Mangap cangkeme. Mangap. Ada macet. Ada. Aduh, shit.